Igama lami ngoFandam. Ngifisa ukubonga kuThina Zungu ngokuba i-inspiration kumina ukuthi nami ngingasakha istezi. Ngineminyaka ewu-25 and yena una-33 already unestezi, and mina I'm left with 8 years ukuthi ngifike ku-33 years ukuze nami ngakhe istezi. So I'm very inspired. Sengiqalile ngiyabeka kancane ngoba asekhona ama-blogs awu-4 wanibona, and futhi nginabo osimende ababili ngoba kwaginqa i-truck lapha ezansi emgaqweni sagijima-ke sayothatha nami ngabuya nosimende abawu-2. So kancane sengiqalele ngiyahlanganisa ngiyabeka ngomuntu obengakwanisa ukuseva nje, obephuza ebhema, kodwa nje since ngibona ukuthi Thina Zungu ngakhe istezi nami ngiyagqugquzeleka and ngiyalibona ushintsho olukhona ngoba sengiyakwazi ukuthi enyangeni ngiseve noma u-36 rand, okuyinto ebengingakwazi ukuyenza. Uthola ukuthi nje mhlambe ngiyakhumbula nje ngoDisemba ngaseva u-17 rand, and ngiyabona ukuthi manje ngoJanuwari izonyuka mhlambe ngabo u-40 rand. Lento ngi-serious ngayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi Thina Zungu ngento enhle ayenzile kumina. Engingacela kubantu ukuthi makukhona mhlambe noma onesicabha mhlambe singasasebenzi, mhlambe ama-steps mhlambe wendlu yakini endala eningasawasebenzisi, noma yini ezongisiza ekutheni ngifezekise iphupho lami nami njengoThina Zungu ngakhe istezi. Ngingabonga kakhulu ngama-donations.